ngiyakhetha inkosi siphakame ngiyabingelela bantwana basesandaleni ubaba wenyama ezulu uyaphila isihlabelelo sesine kwezintsha esesine kwezintsha kwindala i-227 Baba
Ihlabelelo 27 verse 1. Kunjalo bantwana basezulwini, kunjalo bantwana abakhethiweko basesanda nezwe. Ithi isihlabelelo, woza Nkosi masinyane ukwenqaba kimi kuphelile, mina ngingowakho. Woza Nkosi masinyane ukwenqaba kimi kuphelile. Lesihlabelelo sisho kubantwana basesanda nezwe, woza bantwana bami phambi kobuso bami. Mawuhlabelela wena ukuthi lo muntu lona wayehlabelela kwakuwumuntu wasezulwini. Lolu thando lujulile, lunamandla enhliziyweni yomuntu. Lolu thando lujulile, uma uthando kaNkulunkulu ngene ngaphakathi kwakhe, uzwa amathambo omzimba wakhe nenhliziyo yakhe nengqondo yakhe azizwe engokhululekileko, azizwe enamandla ukuthi angandiza ayofika phambi kaNkulunkulu. Kodwa kunendawo lana uma uyihlabelela ucabangisisa kahle, uma ulalelisa kahle, ithi ngiyakwembatha ezinjani nxa uhambela kimi. Ngiyawafumana kuziphi izintaba amakha athandwa kuwe, ukuze kuthi uma sengifikile phambi kobuso bakho ngifike ngithole ingubo yokwembatha, yokwembatha inyama nomphefumulo. Ngoba uShembe ukhulume ngenyama, wabe waphinde wakhuluma futhi ngomphefumulo. Akakhulumanga ngendaba yasezulwini kuphela, kodwa wakhulume ngendaba yasezulwini, wabe wakhuluma ngendaba yasemhlabeni. Ukuthi kulaba bantu ababili kukhona umuntu wasezulwini, kukhona umuntu wasemhlabeni. Umuntu wasemhlabeni unendawo, umuntu wasezulwini akanayo indawo, uyilungiselwa umuntu wasemhlabeni. Lona omunye umuntu unazo izandla, lona omunye umuntu akanazo izandla, usebenzelwa omunye umuntu. uShembe ungumuntu wasezulwini, uShembe unguNkulunkulu wasezulwini. Izwi likaShembe linye, izwi likaShembe akazabe bebeteze lodwa nje. Unyazi lwezulu lukhona emzilenzweni wasebuhleni. Ayibona Nkosi. Ile myalezo engwedlulisayo phambi kwamaNazaretha asesanda nezwe uthi, ngiyakwembatha ezinjani. Ithe iNkosi yamaNazaretha ilanga lamalanga emzini wengcwele wasekuphakameni, wathi uma uNkulunkulu eza kumuntu uza kanye, akezi kabili. Uma ethi ngiyakwembatha ezinjani nxa uhambela kimi, ngiyawafumana kuziphi izintaba amakha engizozithola ngawo uma uza kimi bebemukeleke. Okubalulekileyo abantwana abasesanda nezwe kunye ukuthi thina sisonke esanda nezwe semkungeleke phambi konyawo lwesu. Amen. Cela incwadi. Incwadi yesihlabelelo 27 verse 1. uJehova ukukhanya kwami, uJehova ukukhanya kwami, nokusindiswa kwami, nokusindiswa kwami. Ngiyakwesaba ubani na? Mina ngiyakwesaba ubani na? uJehova ungamandla ukuphila kwami, uJehova ungamandla ukuphila kwami. Ngiyakwethuka ngobani na? Ngiyakwethuka ngobani na? Ekusondeleni kwababi ngaphezu kwami ukudla inyama yami, ekusondeleni kwababi ngaphezu kwami ukudla inyama yami. Bathi abahluphi bami nezitha zami, bathi abahluphi bami nezitha zami, baqhubeka, bawa phansi, bawa phansi.
vuka izimisela wena yethemba kuJehova ngoba njengoba sonke silapha sicelile kuye kuJehova ukuthi ukuhlala kwethu endlini kaJehova imihla yethu yonke yokuphila. Khokheli uShembe uNkulunkulu ekonkosi. uShembe wakhumbula umuntu nomphefumulo lenyama. Walungisa indawo yokuthi inyama ibe lendawo yayo. Kodwa umphefumulo wona ulungiselwa inyama. Uma umphefumulo ungalungiselwanga inyama indawo awunayo indawo eswini. Kodwa laba abantu ababili lona omunye uyakwazi ukuhamba lona omunye ajela ngomunye. Lona okwazi ukuhamba uhola ekugcineni kosuku hlabehlukana inyama nomphefumulo. Bese kuthi mayehamba ephuma lona osezwini ephuma kulona wasemhlabeni bese thatha idishi emhlophe ethawula elimhlophe ageze isidumbu. Asigeza qede kusigeza isidumbu bese guqa wasezwini phambi kwalesi sidumbu esisele phansi singasakwazi ukunyakaza bese ethi sidumbu sami nyama yami ungcinile wangiphatha kahle emhlabeni wangenzela zonke izinto esifanele ungenzele zona ezulwini. Manje ke ekhaya ezulwini nginendawo engiyahamba mina ngiya ekhaya ezulwini wena uyahamba manje uya emhlabeni endaweni yakho. Ngiyabonga ngoba ekhaya ezulwini umlungisele. Yabona njengoba ngihamba khona intambo kusho njalo inkosi yamakhosi emzini weyingcwele emzini wasekuphakameni ngo-1959 uthi kukhona intambo uma umuntu esehamba eya ekhaya ezulwini uthi lona ohambayo oya ezulwini bese ethi lona ohambako nansi intambo ekunikeza yona ngesikhathi wena usethuneni mina ngizohamba mina ngiya ezulwini usiso esezulwini zokwehla ale ntambo kothi abantwana bakho uma bekhuluma bese kuthi ibusiso bese sikhuphuka ale ntambo ziya ezulwini bese kwehla ubungcwele bese bakhona ukuphila phakathi kwekhala. Kodwa ngikhuluma ngendaba enkulu yasezulwini, ngikhuluma ngendaba yokusiphatha nendaba yokusilungiselela ikhaya lapho siyakhona ezulwini. Uma lo muntu lona beseqedile konke wakuqeda wakugeza wakwesula wenza zonke izinto bese uyakhuphuka uya ezulwini uya esihlalweni sobukhosi athi mayefika ezulwini ufika thole isihlalo esicwebezelako bese kuthi wena bese wehla uya emhlabeni bese bekubeka njengoba kwasho uShembe wathi bantu bami nize nikukhumbule wathi bantu bami anobheka isikhathi uthi ngeleyo sikhathi ukuphuma umphefumulo ngaso elikukhumbula
nikhumbule ukuthi nangesikhathi sengihliswa ngiya ethuneni nize nikhumbule uma nikhumbula nami ngikhumbula lapho ngiyakhona ekhaya eswini uma iseseswini lomuntu lona uma iseseswini lomuntu lona uthi ekhaya emzini wakhe bekhona inkomo bekhona imbuzi bekhona zonke izinto ngoba lapha ethuneni lakhe khona injabulo yakhumbula ngezinye izikhathi uma ushembe efika eDumbe wathi uma efika eDumbe ilanga lamalanga lanqamula la emathuneni watitose lapha ngaphesheya kwemvula wathi bayefika emathuneni lapho kungcwatshwe khona abelungu lapho kungcwatshwe khona ngapha abantu wathi bayefika emasangweni amathuneni wathi bayiphakamise isandla bathi obaba kwavuleka amathuna abantu baphuma kuleli thuna aphuma umuntu ayongena kwenye ithuna aphuma ethuneni elivutha umlilo ayongena kwenye ithuna bathi obaba bathi babebheka isandla somnxele lakulele kungcwatshwe khona abantu batholakala abanye abantu behleli ethi mina angiphumi nelithuna lami ngoba nelithuna lami khona injabulo lapho ngihleli khona ushe kunjalo bantwana bakhulu basekhaya uma iseseswini lomuntu ufana nesihlahla njengezihlahla lezi sibona siqobezela mawusuhambile njengoba ubuka lezi zihlahla lezi izihlahla kuney'mpande ey'phansi uma imvula ehla phezulu esihlahleni iya phansi ey'mpandeni uma kungenzeka imvula ingehli kuza ey'mpandeni amagatsha onke azokuma uma umuntu esulele ethuneni uthi imvula yasezwini yehle eswini ize phansi ethuneni ngoba osezwini akathokozi uma amathambo engathokozi osezwini uthokoza amathambo uma ethokoza amathambo emhlabeni bese kuthi eswini naye bese yathokoza uma ulungisa ithuna kababa wakho noma ngelomkhulu wakho ulungisa uhlela zonke izinto usuka uthela amanzi phezu kwethuna kababa wakho ukuthi imvula mayehla iswini ushembe fike uwele kuleli thuna leli bese iqhakaza amagatsha bese kwakhona zonke izinto phakathi kwekhaya khumbula bathi khona omunye umakoti wayethandaza ethi Nkosi cela ungisize ungibonise ukuthi umphefumulo womuntu mawuphuma kumuntu umphefumulo uyakuphi lokho sazi lo makoti lona wathandaza walinda wacela uNkulunkulu ethi ngicela ungibonise ukuthi uma ngabe umphefumulo wami usokhuhlukana nenyama umphefumulo uzoyapi inyama izekuphi bathi ngelinye ilanga bemakoti lona lafika izwi kuye lathi yabona njengoba ucela ukubona umphefumulo uma uphuma ukuthi umuntu uhlukana kanjani umphefumulo lathi leli izwi yabona njengoba amazala akho egula uzohamba emhlabeni linda wathandaza lo nkosikazi zafika izinsuku zokuthi lo mama wekhaya umamazala wakhe umphefumulo wehlukane nenyama lethi izwi waphuma umuntu omuhle umakoti wasezwini ehlobile emhlophe embethe esimhlophe kusuka phezulu iya phansi enyaweni waphuma wathi bayephuma esidundini wathandaza wayesethatha indishi yakhe wathatha amanzi wathatha insipho wayesigeza isidumbu wasesula wasiqeda wathatha uvaselina wasigcoba wasilungisa wasitela kahle nenwele ekhanda waqeda konke lokhu wayeseguqa eduze kwesidumbu wathi ngiyabonga nyama yami ngiyabonga mzimba wami ukungiphatha kahle wangigcinela zonke izinto wangisa
14 wangise emhlanganweni wangise emgidini wangise esidlweni wathi yonke into iphelele nemvunulo yami iphelele sengiyofika esibini ngisine wasehlabelela lomuntu wasesibini sihlukana nesidumbu waseyaqhawula esidumbini wasehlabelela waseyasina wasenyuka esibini wathi ngomsilela ungeka yonke senamando nangomsilela ungeka yonke senamando wahamba umuntu wasesibini kwathi makuphela ungcwatshwa uqedwa lapho elikhuluma izwi makoti uthi njengoba umbone gula kwabazala wakho uzohamba emhlabeni zafika iy'nsuku umnumzana wekhaya okwehlukana nomphefumulo lo makoti lona lathi izwi bheka ukukusise kahle uthi kwaphuma umuntu omnyama indoda emnyama yathi mayiphuma le ndoda emnyama yabuka lesidumbu lesi yasishanga empama sathi uyangibona ukuthi ngimnyama nginjani ngenxa yakho ngoba wena awuzange uze ungithande lo muntu lona wasikhandla isidumbu lesi wathi sala njengoba uya ethuneni angazi uyophila kanjani uma lapho engiyakhona nami angazi ukuthi lapho engiyakhona ngiyakuphi wakhala umakoti waba uqaziqandu wakhala umakoti wathi makayibulale wathi makuqedwa ukungcwatshwa umyeni wakhe wawuza uyazombuza wathi ngicela ungitshela ukuthi kwenziwa yini ukuthi mawuhamba umama ungakhali ukuthi mawuhamba ubaba ukhale wathi umakoti lokhu engikubuzakho ngeke kwazi ukutshela khona ebongosi kwesithando kodwa ngikhuluma ngokuthandwa ngikhuluma nokwenza imisebenzi oyona elungileyo eyona enza umuntu ukuthi afinyelele ekhaya esibini ngoba ekhaya lapho esiya khona kunjengoba ubona lapha eSandanezo ukuthula okukhulunywa ngakho ukuthula kwasemhlabeni ukuthula kwasezulwini uma kukhona ukuthula emhlabeni nasezulwini futhi khona ukuthula ngoba ezulwini lapho esiya khona ayikho sekusekhona ngamemeza kusuku neme lapha esiya khona ezulwini kuyakhanya ebongosi ngasekhaya lonyazi lwasezulwini kuyakhanya ebongosi ngasekhaya imisebenzi yonke yenu ukuziphatha kahle ibe yibandla elingcwele njengoba leli bandla lokuba lilapha namhlanje bese ngizothi bengithi ngifike ngithole ubaba uMshumayeli ngoba ngiyakhumbula siseParktown ngelinye ilanga ngithi ayibonke usekhaya ayibonke bese ethi uMshumayeli asibheke enkosini obudala asibheke enkosini ngisho ukuthi siyabonga kakhulu abantwana baseSandanezwe
konke okwenziwako la esandla nezwe uNkulunkulu wasephakameni akahlale kube ukhanya esandla nezwe bonke singasephakameni ngoba ubaba uyazi ukuthi njoba eselizwengcwele kwasepleni esandla nezwe khona amanzi aphulileko akathi mayifika la fika waphuza athi ukuthokoza ukuthi sesephakameni alamanzi lana ngicela ukuthi uNkulunkulu abusise elizweni Kosikugqoka ngiyacela uNkulunkulu sihlabelela isihlabelelo 108 Ngingathengwa ngobani Ngobani ezonweni Zami ngingathengwa Ngobani ezonweni Musa